حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم. یہ دنیا مز أکس انسانس فلاح و بہبودی کامیابی تو کامرانی عزت و رفعت سربلندی تو عظمت حاصل کرنے بعد أکس طاغوتیتس فرعونیتس ظلمس تو استبدادس خلاف جہاد کرت غلامی ہز زنجیر ژٹت آزادی ہز وت سرن باپت یا أکس انسانس درس انسانیت دن باپت حیات ابدی حاصل کرنچ راہبری کرنے باپت چھو أکس انسانس پیوان عزیز ترین تو محبوب ترین قربانی پیش کرنے ضرورت. اد چھو واتان کنی منزل مقصودس اد چھو کان بزرگی کان شرف حاصل کرت ہیکان. یمے مقاصد ملحوظ نظر رٹت محسن انسانیت علم بردار حریت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ترک وطن کرت پانچن رتن ہند صحبت سفر برداشت کرت دین محرم پن سفر تمام کران سرزمین کربلاس مز. ارشاد مطابق کر جناب عباس علیہ السلام خیم نصب دریائے فرات و قریب انصاری حسین تو اصحاب حسین تو فوج حسین تو اہل بیت حسین علیہ السلام آز تام ستمس محرمس تام دریائے فرات آب انت ہیکان چت ہیکان استعمال کران. ستمی محرم پہ عمر ابن سعد حکم اس یزیدی لشکر ہند اکسپا سالہ روز آو آب فرات بند کرن. اصحابن تو حسینی لشکرس تو اہل بیتن رود آب ناامکان. نتیجہ گو یہ ازکی پٹھے لوگ انقلاب سپدنہ اضطراب سپدنہ صدائے اعلیٰ تشوس تت خیم مز بلند یوتان عاشورہ ووت روز عاشورہ تان یہ احوال مگر حیدری کرار سند یادگارن حسینی جان نثارن دینی حق چ وفادارن تو علمدارن تشن لبن ہند آب دارن کور یہ برداشت معصومن ہند علاتش یم گلاب وچن سوسنے مت برگمت سمٹے مت مشک نل ترٲوِتھ کھنجر احوارس دریائے فراتس پہ وٲتِتھ بے تحاشا آب فراتس مز ؤسِتھ آب تھوٚم تہِ تُلُکھ مگر پانس چوکھ نہٕ یاد پیٚیہِ تشنگی مظلومی کربلا سٕنٛز. باوجوٗد اکہِ تُہنٛدۍ رہوارن تہِ چوٚو نہٕ آب. یمن تشنہٕ لبن ہٕنٛز تشنگی مد نظر رٔٹِتھ پنُن مقصد حٲصِل کرنہٕ باپتھ جناب عباس علیہ السلامن کٔر مشق پوٗرٕ آبہٕ سۭتۍ کینٛہہ قدم کٔڑِکھ. عمر ابن سعد حکم آو تیر باران کرن 400
وناو اگر یہ آب خیمہ گاہس مز واتی مظلوم یہ کربلا چاہیے آب گژھِ تمن نش واتن حملہ آو سود طرف جناب عباس ٲسۍ نہٕ جنگس درامٕتۍ البتہ دفاع ہیوٚتُکھ کرُن آب بچاونہٕ باپتھ رٲچھ ٲسۍ کران آبس یوٗت سپُد حملہٕ روایت چھِ اکھ شانہ مبارک گو جدا جناب عباس دریائے فرات کس کنارس پہ کھوورِ اتھٕ کھوورِس دستی مبارکس منٛز رٔٹٕکھ شمشر تہٕ دفاع روٗدۍ کران یوٚتام کہ وقت ووت کھوور بازوی مبارک تہِ آو جدا کرنہٕ أمۍ امام حسین وفادارن یمن تشنہٕ لبن ہٕنٛدۍ غم خارن رٔٹ یہِ مشق دندانہِ مبارکن منٛز یہ قربانی ٹٲٹھ قربانی پنن دستی مبارکن ہٕنٛز قربانی دِژٕکھ امہِ مقصد باپتھ کہ تشنہٕ چاووکھ تریش تشنہٕ کرکھ سیراب حضرت سُکینس گٔژھ تریش واتٕنۍ مظلوٗمی کربلا سٕنٛدٮ۪ن یِمن تریش ہتٮ۪ن گوٚژھ آب واتُن اللہ اکبر حرملہ نامی اوس اکھ ظالم اکھ ناترسِ خدا بے شرم و حیا تیر لوگن برابر آو مشکیز گو پار پار آب پیو پتھر صدا دیت مظلومی کربلا سندھ آبدارن ادرکنی یا ابا عبداللہ مولا حسین یعنی بوز تمو فرمو ارشاد الان انکسر ظہری یہ احوال سپدت یہ قربانی دت جناب عباسن یم سات وچ کہ خیمن مز واتہ نہ آب اگر اک تبلیغ کرن ات قومس جز پھران زان میں شراک آئی گوم جگر ہونے مصلحت
چھُ کران کران Şumalyen, mayeti çanata. Emir el-Mu'minin aleyhisselam, belki müşkil kuşa bir potrum ol. Dayıp davusun yatır. Potrum ol Emir el-Mu'minin orsaz aramız seni var. Yelizadı. Deryayı Fırat atsak, bir saat tabi Cenab-ı Abilfazl Abbas aleyhisselam diğer baran 20 saat sapın Cenab-ı Abbas aleyhisselam irşad farmaman gibi aşkıyan Dabrak zalimu اگر آب بے قیمت چیز ہے بے منت چیز ہے جناب حضرت عباس آب مشہور یہ تشن دہان تشن رب سیر صاحب اولاد دن انصاف جناب عباس پہ باپت ہو چیز پر